Ngenza kwethu namanje ziyaqhubeka izigameko zokufa-ke kwezingane ezithenga ama-chips ema-tuck shop noma-ke espaza. Njengoba-ke uLesedi lo mola la kule video maboke nomnyango hotel ushone emva kokudla ama-chips awathenge e-tuck shop e-Alex. Unina kanye nomfowabo kuthiwa-ke kubi noma-ke ngibula kuyembeswa esibhedlela. Zilokhu zande njalo-ke izigameko kanti abantu baphola kanje ezinkundleni zokuxhumana-ke ngalolu daba. Nangomunye-ke uze umuntu ethi kasikhuze iy'ngane zingathengi esho-ke engazuthi yena esayingane wayelalela esayingane naye ngoba-ke ingane yenza into-ke uyikhuzile kanti la kumele-ke kucoshwe labantu nje kuphela baphume-ke kule sitolo bazosiqedela-ke izingane zethu. Nangomunye-ke the country that South Africa took to court for I think they have any idea what's going on with this thing, what are going on. Nangomunye-ke ngibona-ke ezindabeni nje kubuhlungu bandla ingabe-ke indoda noma-ke indoda yekhala ithula ithini siphelelwa-ke izingane kangaka ngenxa yabantu-ke abafuyile. Rest in peace. Nafisa ukuthi ngizovulwa khona mbona ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba ngoba zilokhu iqhubeke njalo iy'gameko-ke zokudlula kwabantu emhlabeni noma-ke zokudlula kwey'ngane ey'ncane nje elokhu zidluleke emhlabeni ngenxa-ke yama-chips-ke anobuthi eziwathenga-ke ema-tuck shop endaweni-ke yaseGoli. Lezi zigameko ngathi noma-ke lezi y'gameko ngathi-ke zibuya ziningi kakhulu eGoli-ke nasempumalanga nakwezinye nje iy'ndawo ey'sondelene-ke neGoli. Hlangapha kwi-comment section ngizovula khona mbona ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.